E rua tau ki muri ka tīmata a Tanisha Russell o Ngāpuhi ki te mahi kākahu tāre, hei koha atu māna ki ona whanaunga. Hioi i nai nei kua whai wāhi o na kākahu ki te whakāturanga e kia nei ko Dalmania. Me te aha ka tāia pēr te ki, kua tino whai hua a Tanisha i nai nei i tēnei mea i te tāre. He poni, he tāre manu hoki ki etahi. He oi hei roto i te iti, ko tētahi huarahi nui mo te ako i tōna taha Māori. I don't know how to speak it fluently, so I just want to be able to do it visually and keep it going. Mai anō i te wā e iwa nuaiho tōna pakeke, kua ngā kau nui a Tanisha Russell ki te tui kākahu. He mahi nā tōna pāpā i ako tuatahi ki aia, engari nā tana whāia keke ia i huri ai ki te mahi kākahu tāre. I nāia nei kua whiriwhiri tia ana mahi mo te whakāturanga Dalmania e ki te ai ana tāre e te ao. You get people who'll make cloaks and things for Māori dolls, but they're usually feathers that are stitched onto a bit of sacking. And what Tanisha does, she does the whatu. Feathers bought from a $2 shop. My dad's offered to pick up road, kill, and it's the whole cleaning the feathers off poor pūkekos. He huruhuru ngāwari nei te kohi, ngāwari nei hoki te utu. E hara tēnei i te mahi whaimoni, e rima te kau tāra te utu kia Tanisha mo te hoko tāre kotahi. Nō reira me mahi panekoti mārena ia kia pai tonu ai te rere o te manu. Just to be able to show people where I'm from or where I come from, my ancestors, they're a part of me and maybe they want to be let out. Me te aha he tīmatanga nuaiho tēnei, ko te hia o Tanisha, kia huri ia mai i te whatu korowai tāre ki te whatu korowai mo te tangata. He aha kua ka tīmata te whakāturanga o Dalmania ki roto o Māngere a te praire o te rāwiki. Ki ngikiri ona, te karere.